biteye ubwoba n'agahinda. Madamu Samia Suluhu Hassan agiye kurahirira ahantu hafunzwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi benshi cyane hafi igihugu cyose kubera gutinya abigaragambye ko bamugirira nabi. Nibwo bwa mbere ibi bintu bibaye muri Tanzania, aho perezida yafata umwanzuro wo kurahirira mu kigo cya gisirikare. Mbere yuko nkomeza iyi raporo, banza urebe neza ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment. None ngewe ntabwo ntinda mu magira. Iyi nkuru isohotse mu binyamakuru nka CNN na Al Jazeera itubwiye ko perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan aritegura kurahira ku nshuro ye ya kabiri muri manda ye. Ni mu muhango uteganyijwe kubera ahantu hihariye harinzwe cyane n'ingabo z'igihugu nyuma y'imvururu z'amatora aheruka guteza impagarara muri bimwe mu bice by'iki gihugu. Ubuyobozi bwa leta bwatangaje ko umuhango wo kurahira uzabera mu ngoro y'umukuru w'igihugu iri mu mujyi wa Dodoma, ariko ahantu hose hazaba hari ingabo, abapolisi n'inzego z'iperereza kugira ngo hubahirizwe neza umutekano w'abitabiriye uwo muhango. Abasirikare ndetse n'abapolisi bamaze iminsi barimo gupanga uburyo bwo gukumira ibikorwa byose bishobora guhungabanya uwo muhango. Ibi bije nyuma y'amatora yo kuwa 29 Ukwakira 2025 asize igihugu mu bihe bikomeye by'imyigaragambyo ndetse n'imvururu. Gusa umwuka w'amatora utarahoshye cyangwa se umwuka w'amatora ubu ngubu nuko bisa naho byahoshe, imyigaragambyo iri kugabanuka. Nubwo komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Samia Suluhu ari watsinze amatora, ishyaka ritavuga rumwe Chadema n'ubu butegetsi ryamaganye ibyavuye mu matora, rivuga ko aya matora atigeze aba ndetse nubwo yabaye mu mucyo utari umucyo wa nyawo, kandi bishingiye ku byagaragaye byo kwibasirwa kw'abaturage n'ifungwa ry'abakandida bagombaga kwigaragaza muri aya matora ndetse bagahangana bikomeye na Samia Suluhu Hassan. Bavuze ko aya matora yasubirwamo, ko ibi bintu bitigeze biba ahantu hose usibye muri iki gihugu cya Tanzania. Ati ni ugufata ku ngufu igihugu. Mu migi nka Arusha, Mwanza na Mbeya hari hagaragaye imyigaragambyo itegekwa na bamwe mu bayoboke ba Chadema, aho bamwe bapfiriye mu mvururu hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano. Umutekano waraje ubu ikintu kidasanzwe muri iki gihugu. Amashusho yatangajwe na televiziyo ya leta TBS agaragaza ibice byinshi bya Dodoma bifunzwe, imodoka z'ingabo ziri mu mihanda ndetse n'indege z'intambara ziri hejuru mu gihe imyiteguro yo kurahira irimo kuba. Ubuyobozi bw'ingabo za Tanzania, ndavuga nka General Jacob Mukunde, yavuze ko ari ubwirinzi busanzwe mu rwego rwo kuririnda amahoro n'umutekano w'igihugu, ariko abasesenguzi bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi buri mu gihe cy'impungenge nyuma y'amezi menshi y'umwuka mubi wa politiki. Umwe mu basesenguzi b'ibya politiki bo muri kaminuza ya Dar es Salaam yagize ati kuba perezida agiye kurahira ndetse akarahirira ahantu hakingiwe n'ingabo nyinshi bishimangira ko ubutegetsi bushaka kwerekana ko bufite ubushake kandi ko bwiteguye guhagarika uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nanone kandi amagambo ya Papa Leo atanze icyizere mu gihe Tanzania ikiri mu bihe bikomeye. Papa Leo aherutse gusabira amahoro muri iki gihugu, asaba abaturage kwirinda ubukana no guhitamo inzira y'ibiganiro. Iri ni isengesho ryatanzwe mu misa ibereye Vatikani kuri iki cyumweru tariki 2 Ugushyingo 2025. Ryafashwe nk'ijwi rihumuriza abaturage benshi, ndetse abaturage basaba amahoro mu gihe bamwe mu baturage batewe ubwoba n'uburyo ingabo ziri mu mihanda. Abandi bavuga ko ari ngombwa kugira ngo amahoro agaruke muri iki gihugu. Umwe mu baturage bo muri Dodoma yagize ati nubwo dukanzwe n'amasasu n'ingabo
turizera ko nyuma yo kurahira ibintu bizasubira mu buryo. Icyo dukeneye ni amahoro n'ubutabera. Kurahira kuzaba ikimenyetso cy'ubutegetsi bukomeye. Samia Suluhu wabaye umugore wa mbere uyoboye Tanzania yari yagiye ku butegetsi muri 2021 asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli. Muri manda ye ya mbere yagerageje kugarura ubufatanye mpuzamahanga, gufungura urubuga rwa politiki no guteza imbere uburinganire. Ariko nyuma y'aya matora yateje impaka byinshi bizaterwa n'uburyo azafata icyemezo cyo kubaka amahoro, ubwiyunge n'ubutabera mu gihe igihugu kikiri mu mwuka ukomeye w'amatiku ya politiki. Ciao. Njye nk'ibisanzwe ndi Dempa 250. Aha ni kuri Hot One Entertainment.